Күндү күнүнен бүгүнгү Библия ночь акция кыттылактара күндү ылжыттар быт, ытыктабыллах ветеранлар быт, онна күндү коллегалар, оголор. Бүгүн бихека Библия ночь 2-нче сүрбөсүл. Опсайынан бу Библия ночь андойду үрдүнен быйыл 11 төгүлүн ытыллар. 12 төгүлүн ытыллар. Биги сылын аксын бу Библия ночка кыттаммыт, арас мероприятиялары ытабыт нехеленелерге, оголорго, барыларга анаммыт. Биги библиотека бутыгар күн багаһа үчүгөй багайы анал атыптатылар эти крафт премиятын ол таханан ого библиотеката сыл бастың лучшее учреждение культуры ден аты ылла. Кодоро библиотекатын үлехите библиотекар быт Левина Мария Васильевна лучший работник года болла. Оннатын бу улахан наградабытынан болар Иван Иванович Крафт атынан библиотекар года ден номинацияга хайкада болан турабын. Бүгін келбет Библия ночь кыттылақтарыгар кәләнихер общероссийской библиотека күнінен итетігістіндік баргытын әғатталан тұрамын. Раскалан сижаян санабын көтөгөн сырдыки расардаңанан сайок сорон айылгабы тухуктан арыл кайкарага сырдыки расардаңанан көрөң лара